sekawai ke ba ibu buca sidang ongenga melong kum MP kai ke parti jom me menta menilai election biang hakano gorkom gila ban yarap ikijak driu jom ni ngano ai meneng ngano ba hakapor ba senong kong bangalong MP nga mensua ngalong engineer po PWD kat plasnem nga klampoi berkat ban nilai election Andre aku tu kopor ngalong engineer lene officer bakam yajbek ngasa transfer spangsto tengok ong ba kani kadi kakabu yang bangan i no ikakam ngan sing lo gajing ke bejong ke business nga i ikakam ngan sing mut ban sing ke business klemut ban nilai election ndrei bor-bor nga sa ingit ba ublei udon lo kejong ublei udon lo kejong kajing mang yengi kiprio udon lo kejong keplan ingi kiprio kapor bangalang di siya ngayok pun kesania kan tiga ong ba mihap nilai election dia kata ngam tip ngang suang betul ngan nilai baik election ringam tip ngajop nangarem ngangit baik bawa upli kalat ke bawa ublei ke bahasa sudah tengam tip inongkong ke priority hadin kemau ba ikino hikai jongamo ngakemau lewat ikino hikai bon gibo ong ngakili kendo noi Profesor David Semle in hikai mi ba Profesor David Semle ke tu kopor ito saulan yang kai bangade ban keren kai bangade ban priority ngakemau ba ke priority ong ba ya ka kten kasi de ban pengkiu ya kaput ketem kerwai de ban promote kene kebadan special lagi beri haki kasih jom ni kata kadau mare long MP ngala introduce ke bill po parlimen ngala move ila irap akatu ko po re kasih autos association ban sing ke office ban irap namar ban demand ka keten kasih kamlong tang mangi ki politician re ka society ke de bandon kinong sang ki de ban sauto ki de ban di lang tengah siawo ba kumbalong mentah ki tu ke jing temu jong ni la de katem kaput ko tu por ngalek show chief minister ong de ban promote ya katem kaput tementang asal tu bangalek geleng-geleng ngai katem kaput kala kiu ba chirukom hagi babon ki benta lembah ki skim ki baper